Pemirsa ring pengawit wukune mangkin, penyiagayan minyak goreng migor sanika adol pedagang pasar tradisional ring Kabupaten Tabanan miwah mekatah toko modern berjejaring sampun sayan akeh. Doaning asapunika harga migor kanton mal ring lapangan. Sayan akeh nyane kuentenan migor puniki anut ring asil seseleh saking baga ekonomi Sedda Kabupaten Tabanan. Petugas ngerohin mekatah genah ngadol migor. Inggih punika ring Sangulan pasar tradisional Kediri miwah pasar tradisional Kerambitan. Minimarket kepanggih akeh nyagayang migor kemasan antuk harga 4 tali Rp300 a liter, kantos 3 6 tali nanggu Rp300 a liter. Selanturnya nih kepanggih ring pasar tradisional Kediri, stok migor kemasan kauningin selai tali rupiah a liter, raris migor curah kalih dasa tali rupiah kilogram. Ring pasar tradisional Kerambitan stok migor kemasan 4 tali rupiah a liter, migor kualitas curah, mepengarga kalih dasa tali rupiah a kilogram. Kepala Bagian Ekonomi Sedda sekaligus Sekretaris TPID Tabanan I Gusti Putu Ekayana Mausang anut ring seselah ring lapangan kauningin kuentenan minyak goreng sanes sedurung nyani arang kepanggih rahu mangkin sampun akeh kuentenan nyani sekadi ring toko modern berjejaring miwah pasar tradisional. Duaning asapunike kahanan inucap durung mawasana majang harga migor. Indik pengarga migor kemasan kantun selai tali rupiah a liter patah sekadi harga ring wukune lintang. Asapunike taler ring pengarga migor kualitas curah sani kepanggih ring pasar tradisional Kediri miwah pasar Kerambitan. Harga migor kualitas curah puniki memargi santukan akeh pedagang numbas saking genah distributor dan pasar antuk harga sani mahal mejanten harga inucap mawasana ring harga adol majeng konsumen. Bisnis Bali nguningayang.